Je kam mana buah sitor. Me tak lemai ketela, kencong helong adeka. Payau. Pola cek telepon apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdiri meh demat. Maaf, kami tidak mengerti bahasa planet. Bahasa planet deh ini aja ya. Hei, berdiri mah. Tolong gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh ya. Ahmad ada di mana? Dia kok tak tahu. Dan badanku, mon orang suruh bahasa Indonesia anak-anak dia. Mon kok bahasa Madura. Lakar tak edep. WK, kamu kena prank. Wah, ada lakar tak nyaman aku kartu Telkomnet. Taruh karano goreng. Kintar nabang apa? Saya tabang kok ku tak hasil. Benda kikir bos boleh. Silakan yang rokok. Nak taning aja kompromi goreng-goreng. Pembarki mon seti setal pos roh. Wap siapa lagi rotang? Tersapa-capa amarin. Ki kena itu mat. Apaan saya kalau tak kena Gus? Ya kan boleh nah. Ya mana saya tahu. Ya kan ya bisa rampok. Yan tos kalau ki mau kemana nyabe? Kayaknya ban siapa saya pokok bola. Ya tang nyabe Gus. Kita tak tahu apa seorang nggak pelan kadi dia. Yang ngocak radar. Betul. Enom. Asal cenderungan mun saja. Mon lecen. Derem macerita nak le mat. Apaan sih dak Gus? Ya heda mulai alim baik kan mulai lena. Mikir oleh. Padengan ya buat kalbutan rasa baka. Wah, terus. Ya kamu mengampung rokok. Pos heda aja. Kalau tahu apa aja. Ya. Tapi Lah, muka dia nyaman kan bos. Bos apa lah? Andi nak buang ada tak lemah hasil. Bangkrut iya. Kan yang kok pas ngucul jurus langkah 1000 Gus. Ya bener jurus langkah 1000 jemat. Aja hedek yang tako. Ya makanya ada orang boleh Gus. Nyari tantang bentang cetak pesa. Ya gue tak lakar iya mat. Tanang hedek soja hedek kerja pesa. Mau najam apa nggak apa? Ku tak agak di bener orang hedek. Ya bisa agak di orang Gus. Kan agak lainan. Agak lainan dari rumah. Ya deh ya. Mohon dia torin mat. Kita lo bisa haji, tak bisa penang nengrit. Dan agak nih ya Gus. Kau tuh beri pelajaran orang-orang. Malah tak ketahuan. Beri pelajaran apa mat? Pola saya beri pelajaran matematika. Pelajaran matematika dahin. Narong kok apa ya deh? Dah kan mah. Dek padepokan
Macan pote olai. Merengis dia, kan ngobu macan. Ada ini hede ji yang ngobu macan. Aja nyaman pada pokan nemat. Biko sih gue kan ngobu macan. Wis, cek meja tanya norok. Kan ini mau pada pokan Gus. Ya nak mat. Kemarin sambil cilingan, cek kun karo berita tok. Ya makanya mun orang kan tak tahu Gus. Uwak jo jeling. Iya macam seksi Gus. Seksi daina. Jeling bu bener. Bikin di triplek bekas Gus. Oh tak edep. Aju bakal tadi kurune hedep. Paya kocak triplek bekas. Ayo tuli. Ya mah ayo. Macam sakti. Uncang dia buku ini. Sakti ongko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana entah? Ji, yang kok tak pati paham nak. Itu paham. Imun kok paham di kamu Gus? Kan lambat ada cuti titi preman. Kok jangan mangkat ada Arab. Yang kok bani makan da Arab Saudi Gus. Terus mangkat ada Arab apa? Makan da Arab puwing ngulak semen. Letak rokaruan nongko hede je. Kok pameram meh. Mi sama-sama tuh rede kak. Iya kar. Kar. Rekendo kar monoreng. Ya kan hede pendekar. Hijau kala di budin to no. Kala ngolok suhu be. Oh iya suhu. Ya. Ana pentar datang badai bokan deh. Ya iya suhu. Kang nak buat retro acara silat. Hahaha. Siapa nyerah gelo? Anjing iya ya. Iya sorry suhu. Yois, malia pada salpak ben pada sepak. Mah iya pas Pak Tumpak. Pak tumpak dah ini aja. Mai tunjuk pas sepak. Berapa nak? Anu abah boleh teromong nak buat ria Bener mah nabon hari ini. Yelah kaki malah ibu ngalah tokar bi orang dekat. Sering beri atau kar bi ajam dekat aku. Kalau tahu tibi bae nak buan hari aja. Tahu tibi dari rumah Ya rasa leten nak. Hah, rasa apa anu? Ini gampang nak. Kalau atau rotang macam bae nak. Siapa satu roca? Ini buan hari nak. Ngedenggi buru, apa saya kocak? Hidup itu teroca. Oh iya Gus gede Gus. Lepas tenang udah Asmat terlihat tak kira mengecewakan. Masa kalau cadak sumur dharma Gus. Seguru nasorok ngejak kade. Oh iya nyaman dia. Dharma sangku. Ini sanggup. Deal ya. Deal. Kamar Gus. Mau sedia kok siap. Siap ada remak ahead. Abe. Mau sedia ya. Kok siap sekabin nah. Kenge tampian. Proporsinya sok kelampi. Udah make ahead. Cara yang beri deket abang bamba buru nalang lain. Orang yang tabang cicilan bang heda. Un bari juga Gus. Kok makat kosong. Tak sanggup. Mau sedia kok bakal sanggup. Cak boleh kerokin cecelan. Masih sambil bikin karyawan nebeng. Ya adep nebiko. Kayak bener rumah apa beda Pak? Ya mah di Gus bener di PC. Oh lah karu anakku hede ya. Ontong kok dia anak buah situng ada aja. Coba dia anak buah dua, gede situng beko.
Kebay majar ke jalan bang. Dem bang, udah siap. Aba, kita yang boleh. Mula potongan kan dia Lisa. Dia siap sekapin enggak? Siap lah order lah. Oh, mulai siap. Iya, terima. Fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with